Obuhwezi obu bwahebwayo obw'abarotare babana batongoza ehurira emyaka 3 y'okuhwera okutungura eby'amagara omu bakazi abarikuzaara hamwe n'abeerere ah'irwariro ry'orumwe. Ebyahebwayo harimu ultrasound scan, ebitanda by'okuzaariraho 2 by'omurembe, ekyoma kirikupima pressure hamwe n'obundi buhwezi bw'amaani. We have an ultrasound scan that will have a software that can monitor that can capture data to be able to monitor these mothers. The challenges, maybe more onto the advantages that it will have is that when they come for antenatal lessons or whatever it is they come for maternal and child health related, then their records are captured from day one. Janet Twesugomwe orukuru irwaro rya Kamuganguzi HCIII ya kashatu yayorekangwirwa reri nirubona abakazi barikurenga 2 buri kwezi barukwenda obuhwezi bwo kuzaara. Omukyara yijoka mukyebera yagaruka murundi gwa kabiri ayino obuherezo bundo bwashemerire kutumva obumwe butarashwana n'obu yatungire amurundi bwo kubanza. So kiraza kutuyamba kugira ngo tubijuse babase kumarayo na visits zabo. Abushoboye kugira ngo ndende umuntu atarice kandi nyine korane yo kusama kanga musikani mboni yo kunahurira ntarizo banti hano hari osikani imbwe no batugambira nti tuyije na uranashimira cyabe cyaturabanisa mu munonga abwo kwaro bwo rije omushawo na watayetegeze agiroza makanga odine transport n'ingendo twariwe kuzamuka. Meya wa Katona Elvis Nzirwe yayoreka ngwirwaro rya Kamuganguzi nirutunga abarwire kurga omwihanga rya Rwanda. Abana kose byombi n'abashabubitu ngeno batwa garanti emyaka 3 kuja mu twakozesa nibija kukonje. Madam Kabale district tuenda kusema Rotary Club yatkorera konka umukuzaza bakazi kuzaza mu magwarudi turinkari 95 ubuceka 95 arigana bana bakaza bamwe bacaza rumbyara. Gashakwa Job Namanya. To hand over this equipment